Che abbiamo male, non sa che Otpisali. Sad ne smiješ dok budeš sika, idi. Držimo ja. Da mi dao petak da mi... Ja ću reći da sutra da mi se nije ponovno. Gdje li uči? Ti si ovaj nije. Pa ti opet nastavi da ponovno. Onda nisi bolestan, znači. Onda znači da nije bolestan, ga moraš prinaš ono.